TV. Itangazo nayo nibagiwe uretse gato nongeye kubasuhuza abakunzi ba Mimi Nyawe TV, Mimi OG, Mimi ku mubumbe ariko abakunzi ba Mimi Nyawe TV muribuka ko nigize gusaba umukunzi nkaba ntaramubona. Ubu naguze mikoro yo gusakuza Juno kizigenza kabyara we. Ubu tuvugana none hasi bimeze nabi, ubu vibration ni danger. Wantabaye nyabuneka, wantabaye koko ngiye gupfa, wantabaye ko umva. Bakunzi ba Mimi Nyawe TV mumvuganire, mumbwirire Juno komerewe nabi, ko ntakirya ntakinaryama. Umva mbese ibitotsi bigiye kuzanyica. Naguze nete zo gukinga umuyaga kubera Juno kabisa merewe nabi. Ndongera kubwira abagore mufite abagabo ngo mubafate neza nk'amata g'abashitsi. Hano hanze hari abakobwa babuze abagabo. Umva na Mimi ndimo ariko mwitonda tansiyo. Umva mureke mbabwire, ntago byoroshye. Hano hanze hari abagore mutari kwita ku bagabo banyu, kandi abagabo barahenze. Ubungu babaye korota, nuko bafata neza. Umva rero mbabwire bakunzi ba Mimi Nyawe TV, abagore mutwita mu gihe cy'imvura ntago byemewe. Nta mugore utwarinda mu gihe cy'imvura, abagore batwita mu mpeshyi nibwo ubushyuhe buba buri high degree. Cyongereza ndakivuga nakigihera nakiganye na Garambe Musanze aho ni Nyamashekera. Bakunzi ba Mimi Nyawe TV rero ndi kubabwira ko ndi kuri aranyahera. Kamera bambwiye hano tu NDVD we ni kuri angushyiraho NDVD rero rwabwo twahatwitse bakaba bari kumponga rikeri mbega we shana numva nzovu ishaje rarisha kabisa ngeze kuri rikeri. Uva iyi mikoro niyo natiye, mureke gatonye basubiza. Ndabona barimo benda kunkubita. Bye ndabakunda mumpigire Juno mubone nzagaruka mufite none kwanza nubwo ndi kubingiga. Sumbu wanga nago barakinga imipaka ya Tanzania, nzaza nzanye Juno